Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV. Genda umushakamba Maurice ndi kumwe na mugenzi wanjye Sentama tuje mu makuru y'akababaro ya ku itariki 20 z'ukwa kabiri 2025. Amakuru y'urupfu rw'intwari y'abanyamurenge waharaniye ukuri, intwari y'abatutsi bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, intwari y'abanyekongo General Makanika. Sentama, reka nkubwire ngo twihangane twese kuko twese twakundaga Makanika. Twihangane nibyo kandi twihanganishe n'umuryango avukamo. Ari umuryango mugari, ari umuryango we bwite. Yego. Ni igihombo gikomeye ariko bibaho mu buzima. Ariko buriya ndabyibuka rimwe Perezida Museveni agifata ubutegetsi. Yego. Nari muto cyane. Yaje Goma. Akigera ku kibuga cy'indege baramubaza batese perezida ko tubona uvuye hariya bitaratuza, baramutse baguhiritse bakagutera kudeta. Museveni arazubiza ngo in Uganda there are 7 Musevenis. You kill one, 6 remain. You kill or take the government. Ati muri Uganda hari ba Museveni barindwi. Yego. Nibica umwe 6 bazasigara. Ntushobora kubica bose uzafata ubutegetsi. Yego. Ngira ngo Makanika, twavuga ko hari ba Makanika babiri. Yego. Hari Makanika nk'umuntu, hakaba na Makanika nka ideology, igitekerezo. Makanika nk'umuntu aragiye. Yego. Ariko imbuto yabibye nk'igitekerezo ngira ngo kirakomeza kugumaho cyane rwose, kandi hari izindi ntwari zizagera ikirenge mu cye zigakomeza guhagurukira icyo gitekerezo zigiteza imbere kugeza cyujujwe. Barahari benshi cyane. Yego. Hari kandi baracyanavuka. Ndumva aricyo navuga. Hari video nshaka ukine y'ijwi rya Makanika. Yego. Kugira ngo tubone kwinjira ku itangazo kuko ntituvuga ingingo zirisobanura, turavuga kuri Makanika ariko tugaruke ku butwari bw'abo bahuje intego bakomeje gufata ibice bitandukanye. Yego. Reka tumwumve. Yego. Nyihanganira ijwi ntiryasohokaga ndagira ngo ndebe. Uraryongere nta kibazo. Ndebe ndyongere. Twumve ko rivuga. Hano iwanjye riravuga, reka bimite ndishyiraho. Reka twumve. Ko ritavuga mushakamba. Hano riravuga, reka kinijya riri hano. Hari ikibazo ariko shyiraho iryo ngiryo. Tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeye. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kandi tugomba gupfa kugira ngo abayobozi ongera ijwi, ongera volume. ntabwo turi ibyo turimo turabizi, twaraziyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeye. Tudapfuye nta gakiza kazaboneka kandi tugomba gupfa kugira ngo abayobozi babone ntabwo turi ibyo turimo turabizi, twaraziyemeje ko tutazatega amajosi ngo batwice uko bashaka. ngira ngo birumvikana. Yego byumvikanaga. Ubutumwa ati tugomba gupfa kuko nibyo twiyemeje, ntabwo tuzatega amajosi ngo batwice uko bashaka. Itangazo urifite imbere yawe hafi? Itangazo ndarifite mu mushakamba. Okay, warifungura noneho tukarisoma, tukarisomera abadukurikiye.
ihanganira ndifungure. yego Ihangana riracyafunguka. nta kibazo. Umunsi ibintu byanjye byabaye iki? reka dukoreshe ibiri hafi ndarifite. Okay, narigezeho yego itangazo rya Twirwaneho. Itangazo ryo kubika. yego Ubuyobozi bwa Twirwaneho Autodefense Civile bubabajwe no kumenyesha abanyamurenge bose abarwanashyaka ba Twirwaneho by'umwihariko inshuti n'abavandimwe ko General Rukunda Makanika Rukunda Michel alias Makanika yego intwari yacu yatabarutse ku wa gatatu umunsi wa 19 z'ukwa kabiri 2025 akaba yaguye ku rugamba rwo kurwanya jenoside ikorerwa abanyamurenge n'abandi basa nabo imaze imyaka 7 yateguwe ikanashyirwa mu bikorwa na leta y'igihugu cyacu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Wazalendo hamwe n'abafatanyabikorwa bayo ari nabo bagabye igitero cya drone iturutse Kisangani mu rwego rwo guca intege umugambi wo kwirwanaho. Turihanganisha umuryango wa General Rukunda Michel, abanyamurenge bose hirya no hino ku isi, abatabazi, abarwanashyaka ba Twirwaneho, ngo mukomere kandi mushikame muri ibi bihe by'umubabaro no kubura umuvandimwe akaba inkoramutima y'ubwoko. Turabibutsa ko urugamba rwo kwirwanaho rukomeje kandi umusingi n'ibikorwa bya General Rukunda Michel yasize yubatse nta kizabisenya kugeza tubonye amahoro duharanira. Turasaba abanyamurenge bose bari mu bice bitandukanye by'isi guhaguruka kugira ngo twirwaneho kugeza dutsinze intambara yo kuturimbura, kutwambura gakondo yacu no guca akarengane n'ubwicanyi bukorerwa. Amaraso ya General Rukunda n'abandi bafatanyije urugamba havutse n'intwari zizakomeza urugamba kugeza ku mutonyi wa nyuma. Ikorewe Minembwe ku wa 20 z'ukwa kabiri 2025. Umuhuzabikorwa wa Twirwaneho Ndakize Kamasa. Welcome. kugira ngo itangazo risobanutse. Wenda hari abantu bavugaga ko yapfanye n'abandi. Muri abo bandi basinye itangazo hari igihe bamuvugagamo. Yego ariko ndabona wakiriho nta kibazo. Ababaga hafi hose bari babashizemo. Yego ndetse na Sematama bamuvugagamo ariko ni muzima. Yego amakuru ndayafite yizewe. Yego ngira ngo mu gitondo no mu makuru yandi twakoze twabwiye ko atari twe twemeza ko yapfuye. Amakuru dufite ko yakomeretse, uwakomeretse abashobora gupfa cyangwa se agakira. Yego si na ngombwa ko nsaba abantu kuri Makanika ijambo gupfa rireke gukoreshwa, hakoreshwe gutabaruka cyangwa gutaha, kuko intwari irataha ntipfa. Ikindi kuri Makanika, yego nkurikije ibiri mu itangazo, azize ubwoko bwe, azize ibyo yakoze abandi bo mu bundi bwoko bitwa ngo bafite ubushobozi cyangwa bafite amazina akomeye batakoze. Nako abo mu bwoko bwe bitwa ngo bafite ubushobozi
cyabitwa ngo bafite amazina akomeye by'umwihariko abakomeye mu gisirikare batakoze. yego muri abo dukurikije aho drone yaturutse ni aho ingirwa generali, ndamwitse ingirwa generali Masunzu yicaye. yego Ikindi, ibitero byose bigabwa muri ibi bice kuko ari muri zone ya gatatu ayoboye, itegeko riba ryaturutse kwa Masunzu. yego Masunzu niwe wishe umuvandimwe we ngo akunda ababaza abanyamurenge kuko bishimiye ko M23 na twirwaneho babohoye ubutaka, babohoye Kivu y'amajyepfo na Kivu y'amajyaruguru. Hari umuntu wabimbwiyeho ati Masunzu adukoze hashatse kutubabariza imitima, ariko ntazi ko tutazababara, ahubwo twongereye imbaraga zo kwirwanaho. yego iyo nicyo nabivugaho, ariko nsaba abanyamurenge, nsaba abandi bantu bose kuva ejo nijoro ubutumwa twarabwakiriye, narabwakiraga nawe warabwakiraga, avuga bati bimeze bite ibya makanika. Mbonero no kubwira abantu mu gitondo nabivuze nti benshi bamwita koroneri ariko bari baramuhaye generali, yarabaye generali, kugira ngo no muri iri tangazo birisobanuye. yego Amakuru yakirwaga ku buryo bugiye butandukanye, ariko bitewe n'uburyo yari yakoze, niyo mpamvu bahisemo bamwe kuvuga ko yapfuye, ariko hari ugukomera kuko ariko kose gushobora kubyara urupfu, kwaba koroheje cyangwa se kutoroheje. yego Turasaba abantu birakomeye ariko ni ukubyakira, kandi buri wese akomeza asengere kwirwanaho no kwibohora kw'abanyekongo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi. yego Twakomeza ku yindi ngingo cyangwa hari icyo wongeraho? icyo nongeraho ni uko ikiriho ni uko aratabarutse ariko igitekerezo cye. Yego. Uti aratabarutse ariko igitekerezo kiracyahari? Kiracyahari rwose. Makanika ari mu mitima yacu. Yego. Reka dukomeze mushakamba. Yego. Dukomeze tujye kuri ya kabiri aho M23 ya. Yego. Meze bite? M23 yafashe ibice. Yego. Muri ya ngingo yo kwibohora cyangwa yo kubohora igihugu. Yego. Muri Kivu y'amajyaruguru muri Rubero mu gitondo twavuze ko yafashe muri Warikare za Rusamambo. Yego, Rusamambo. Ariko twavuga kuri kugana Rubero centre. Yego. Yageze ahitwa Kipesi irahabohora mu birometero bike cyane ugera muri Rubero centre. Yego. Ndetse n'amakuru amwe namwe aremeza ko bageze muri Rubero centre, ariko confirmation y'abaduha amakuru ngewe ntibarayibinyemerera. Barahari mushakamba bahageze ngira ngo hari umuntu naguhaye wongorera uvuga yongorera. Yego. Yabareberaga mu idirishya. Urumva rero ko niba yabareberaga mu idirishya ko aba yababonye akabivuga. Kandi ikindi, yego, kugira ngo hari amakuru twagiye tubona avuga ko barimo bahunga FARDC zihunga, ngira ngo ibyo bintu wagiye ubyumva ngo ahubwo zageze na Beni. Si Beni gusa, si Beni kuko nahoze ndeba amakuru hari ntanguhaye nonaha na Butembo, ahubwo nayo ntabwo biyoroheye kuko nk'abahazi hari ahantu. Yego. Abahazi hari ahantu bita Rukanga haba kaminuza, no mu kanya hari itangazo risohotse rivuga ko kaminuza ifunze. Yego. Bitewe n'umutekano muke. Urumva rero ko byoroshye kwemeza ko hari agace ka Rugero kamerewe nabi. Byiza cyane. Usibye muri ibyo bice, yego, M23 yageze neza Ufira. Yego.
mbona amavideo ni Uvira. yego Ndumva ari Uvira yageze rwose yamaze kuhakandagira. ariko biriya bice ntabwo turimo kubivuga neza kuko nk'aha ngaha amakuru aravuga ngo yego wenda tuyavuge kugira ngo abantu bayumve. Kipese tombe depuis 18 yego ngo Kipese yafashwe saa 12 z'umugoroba. Les FARDC venaient de décrocher un avion. Les FARDC zari zimaze kwiruka zimaze kwiruka imbere y'iyi saha. L'ennemi est celui qui était positionné à Rubango officiel, ça fait mal. Uwo wita umwanzi urumva ngo yarahagaze Rubango ni M23. yego yarahagaze Rubango. Noneho ndimo ndavuga ngo kugira ngo abantu babyumve hano suspension des activités académiques à Rukanga, ibikorwa byo kwiga byahagaritswe Rukanga face à la détérioration de la situation sécuritaire. L'Université adventiste de Rukanga, INIRUK, et Institut supérieur des techniques médicales, ISM, suspendent leurs activités. Ubu hari za kaminuza hari kaminuza y'Abadventiste b'i Rukanga, yego hakaba n'ishuri rikuru ry'ubuvuzi ISM yego ya Rukanga, leurs activités ishuri yombi yahagaritse. yego 2 jours plus tôt, l'Institut supérieur Sainte-Croix de Muro avait pris la même décision. Iminsi ibiri imbere ya none cyangwa se ibi bibaye hashize iminsi ibiri. yego hashize iminsi ibiri Institut supérieur yitwa Sainte-Croix de Muro nayo ihagaritse. Pendant ce temps, les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise, niko babivuga, yego conquis Kitsombiro, Kipese et Katondi en une seule journée. Il se rapproche dans le de Rubero Centre, situé à 1 km, menaçant davantage la stabilité de la région. Hano ibindi barabivuga kuko urumva baravuga ko mu mwanya washize nasomye inkuru bavuga ko M23 iri ku birometero bitari hejuru y'icumi. yego nibyo icyo twishimira no ko M23 ikomeje kujya imbere kandi ikaba yiteguye kuburizamo ndetse no kwirukana umwanzi ikamuhana bikomeye, aho ibindi byo ngira ngo urugamba rurakomeje. Urugamba rurakomeje gushakamba ku buryo ejo dushobora kubona Rubero bikomeye gushakamba. Ejo dushobora kubona Rubero. yego twagana ku musozo. yego umusozo dushimira abari badukurikiye, twari tugarutse gusa kugira ngo tugezeho iri tangazo ryo kubika n'aya makuru make ya 23 yafashe mushakamba. Rero turabashimiye abo kwihangana bihangane kandi bakomere, urugamba rurakomeje. Turabashimiye rero abari badukurikiye. Arise Ntama, mushakamba mikoro yawe. Urakoze cyane bwana Sentama, dushimiye abari badukurikiye tubabwira ngo mwihangane, intwari ntipfa iraruhuka kandi urugamba rurakomeje. Imana ibahe umugisha.